Ну что ж, сегодня я приехал на дрифт. Зарядиться адреналинчиком, так сказать. Смотрите, что у меня с этого получилось. Что у нас с этого получилось. Šalmas va taip buvo? Ai, ką žinau, man patinka. Labai gerai, kaip trukdo. Netrukdo, apšiai net nematau. Reikia. Aš kiek kartų važiavęs. Ai, tai važiavau ne kartą? Blemba, jau 6 metus. Va, blemba. Jis čia ble jo. Pirmas kartas buvo su Ivanulė. A, ir kaip? O, po to viskas prasidėjo. Gavo. Лёлина. Телефоном снимай. Dėkui tą. Šitą pravažiuoji ir tu tada važiuok čia. Gerai. Tai tu ne pirmas kartas, tai čia fantastiška. Ne, tai nebijok. Aš niekad nebijau, bet man įspūdinga, kad ta prasme vis tiek veža. Nu, aš tai jau esu visiškas negalės 24 metus. Na. Nuo medžių nukritau ir kako sulaužiau. Lemba, kaip nepasisekė. Nu, Bet pavyko susigyventi su tuo, kaip matai. kaip yra, ar ne? Turiu savo YouTube kanalą, Instagramą. Ir tai? Tai va, namuose su kompu valdau lūpom. Na, matęs. Specialiai pilytė. Kietai. Ir montuoju videosus. Nu įdomu. Būsimės video. Labai gerai. Reikės pasitikrinti. Jo. Nu, bet nesvarbu tau, kaip aš važiuoju, kaip vešiu ar dar kažką. Tipo agresyviai, Maksimaliai neagresyviai. agresyviai. Agresyviai, ar ne? Jo. Nu, pasistengsiu gerai suvažiuoti. И тут я его попросил, чтобы гонять с кем-нибудь, а не одним. Nu, galiu paklausti, šiaip gal tas kemšeštas, galbūt... Lygtais slyva gerai važiavo. Nu, sunkiai mačiau, jis kas antrą ratą susisuka neprognozuojamas. O. Galiu paklausti aš jo. Paklausk, nes porom visada smagiau.
labai siauras, labai sunku apsisukti. O po to, kada ten, nu, bus šitas, nu, tiesiai linija, gal 300 šiam padaryk. Niekada nebandęs. Nebandęs? Aš matot, varžybose dalyvauju pastoviai. Ar čia retkartis? Nu gerai, varai, gerai. Varom porinį. Tai tu pirmas važiuok, gerai? Berniukas? Jisai? Jo. Nežinau, jis gal kokius 19-20. O, nu tai mažai sėdi. Nu, pažiūrėsim, ką čia gausi. Apsisukau. Ką ir sakau. Reikia dar išmokti išvengti jų. Nu, Bet viskas, viskas. Tikiuosi, kad užteko, kad smagu buvo. smagu. Ir pašnekučiavom visai smagiai, sakyčiau. Bet neužteko. Ką? Bet neužteko. Žinau, man irgi neužtenka. Bet gyvenimas sukasi. Jo. Stop, gerai. Tvarkoj? Jo. Labai gerai. Ką malonu buvo? Koks jūsų vardas? Vovka. Malonu, Vovka, Edvinas būsiu. Malonu. Ką, Vovka? Prikol? Padaryk foto. A? Foto. Foto davai. Labai gerai. Feisbuke susirasim. Tvarkoj? Просто фотку. Подожди. Фото. И вертикальную. Так. Шлем снимай. Вертикально хотел. Так, это потом будем. Не, раскидывай, пустим. Фита, поюк. Трав. Опа. Дар, вир, шурек. Опа. Все. Gerai, čia mes jau sutvarkom. Да, первый раз так Первый раз так тяжело выбирали. Ну что, классно прокатил меня парнишка. Жалко, что не было... Жалко, что не было нормального напарника, с кем можно было прокатиться. Гоняли за молодым парнишкой. Ему там 18 лет даже нету. Чуть аварию не сделали.
Это на камере. я видел отсюда. Да-да-да, Я там снимал. чуть-чуть. Там брызги только бэн-бэн. Так мне окно было открыто, брызги мне на морду, да. Я сижу, обливаюсь мокрый, бля. Такое и на камеру видно, может, заляпано чуть-чуть. Там видно было, я снимал, как бы там бот с себя еще приближал. Классно, классно.